Урматтуу кыргызстандыктар, кутмандуу күнүңүздөр менен Кадамжай районунун калайык калкы. Сиздерди 9 май улуу жеңиш майрамынын 75 жылдыгына арналган чоң салтанат менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Биздин элибизге, жерибизге ушундай тынчтык күндө, жакшы күндө алып келген аталарыбызга, агаларыбызга, энелерибизге урмат жана даңк. Тайман бастан танк алдына барышкан, эл жер үчүн фашист менен атышкан, медалдарын таккан биздин аталар, эл жерине жеңиш менен кайтышкан, ордендерин таккан биздин агалар, эл жерине жеңиш менен кайтышкан. Biz turmuştan atalardan geçkeli, batıştan adam kanın geçmedi. Atalar törelerek biz üçün kala verdi tankasında, kala verdi tankasında terseli. Atalar törelerek biz üçün kala verdi tankasında terseli. Biz turmuştan ağalardan geç gelip, batıştan soğuş otun geçmedi. Ağalar canı baskan biz üçün kala verdi tank aldığında, kala verdi tank aldığında terseli. Ağalar canı baskan biz üçün kala verdi tank altında terseli. Ötken soğuşkan maydandan ses verip, Turat bugün bardık yerde esteli. Gül orduna koydum oşularımdı, atalardı, ağalardı, atalardı, ağalardı eskerip. Gül orduna koydum oşularımdı, atalardı, ağalardı